Salama lako kita solanasang. Tahu mintu kita terutama liku. Torampolan inan kapenumban. Kaliman na to pantan butu. Ditukun mo tama inan di patorro maindan. Mairingan na lako mintu masolanasang. Tunaluang mo bilangan na. To dipasang uyun, dipasang dunduan pindan mo. Lan puang, Yesu puang pelak bakta. Sipatuki tulama kurre sumanga lako ambe liu kaboro. Belanda talambi omo ti allo maelo. At tu dipakalabi puang umpasombo kurean sumanga. Kombongan masalo na puang. May mo komu tabendan. Mak bare-barean umpakendek pak pudian lan arang kada masokan tomak tesan tudip kanapai situru penanian masallo nomor kasera pelonan napa ayat misa angka mak pen pisan mak pen duan na. Kombongan salok na puang, ia tupak tunduan ta umpotete sangan na puang, tumangka kombong langi solalino. Amin. Salama dio may mintu tomasallo, narampoy morokomi kamarampasan, lan pak pasakena Yesu Kristu puang ta. Sia lulako duka kalemi. Tamadoko. Kombongan na puang matua tu di kamaselan sangan na puang. Tamen tama tuara mengaku kasalan diolo na puang. May komita patutun penanta lako puang. O ambe daw suruga inang kikanasay kumua taru tomalammakan tang paabelakan latuo situru aluk tupura mi pondok lako kami nenek mailu tu tangga aki mailu tu penangki namen dadia agan megi ikiran dio olomi sia mendadi batu katitodoan lako padang kitolino totemo opuang rampokan padiongan penangki sisolamintu kapenasanan ammi pagarri ikan puang situru kamasokanan pasak kemi
Tarima mi te pengakuan kapenasanangki o puang, narapak talan tu penangki, tontong pudi pakalabi komi. Siulu sia tomatuang kusola nasang, perangi mite kada kamasokanan. Ia mote nadipasombo tu pa kaboro na puang amatua lako kaleta kumua. Mang kamo nasua tu anak tunggaan na tama telino. Anna tete dio kalena anta tuo. Ia mote ganna pa kaboro kumua. Pa na kita mang kaung kamasay puang amatua sangadinda. Ia tu mang kaung kamasayki. Sia mangka usua anakna mendadi suru useroi mintu kasalanta. Amin. Lante katuangku. Sasia manaman, tontong bangga itu mika, lumika tamilayu, patong kuisan tuku batu, tutup nakalingkangku. Latun bami katuangku, ninda mula kurangwan. Tumilan pinangku, tulalan katunganan, ku mengandola kepuang, pagar itu salahku. Katuangku laku suruh, roh kelima kuasambi. Yesus motu bela aku, oto kaparan aku. Me komita perang itu Peturona katuan baru tunakua upu allona tutom pasi rapi-rapi ibanua sia tom pasi kande-kande paalak na urungan ni tae mo paalakan sia kamu mana mo tahu lantondok. Amin. Bayanan Pak Pudian, lamai Pak Pudian karua pulonang kama pempitu salah kedua puloh tunakua mitanan mo kan ni napenggarontoi kasih gagan na bali lembangki. Sia natsiteleikan mintu ualingki. Oh kapenomban na mintu maadan dan maritik. Pasulekan di tama dandanki, paparangi tu lindomi, angki dilendokan. Mi buah amo sia mi palengka tusang to anggoro diomai tanah Mesir. Ami ulai lau tu mintu bangsa, mitanan ni tu kayu ayato. Mi palaparam mo
inan. Naurungan ni menuaka melo sia usi tutui padang. Mintu duka buntu naungan ni ongan-ongan na. Sia mintu tangkena ungkapu kayu arasi sangbara padang. Napo pendolok tumay tangkena saya tamatasik. Sia mintu lolona saya tamasalu. Maapa riam mi lo opo ritu tembok na. Naurungan ni minda lendu inde tolalan yato nape poloi bang. Nape poraimo bayi lampung. Sia enggak na olo diolu padang pura engkande. Oh kapenomban na mintu mak dandan maritik sule komi. Tiro lumbangi daumai suruga. Sia penunui, sia parianai tumentu garonto anggoro. Tupak tado latanan 5 kanami. Ia mo tumuane mi peleboran kalemi. Ia tu kayu ia to di bala butung rompon. Sia mintu tau ia to sabu mo diona kaum palesek kami matami. Rondongi limami tuto diona kanami. Ia mo tu to mi peleboran kalemi. Ia kesusito tayo mo ang kila balik dio may kalemi. Patu kani angki meongli susabu sangami. O puang kapenomban na mintu dandan maritik pasulekan ni. Melo ke parangi turu pambi angki dilendokan. Lambasa sia laurangi ki kadan na puang matua sia latanandung solanasang apa dolo dio may lata basa sia tapi rangi sia tanandung solanasang may komita siumpu lan puang lan kapas sampayangan tamas sambayang. O puang matua do suruga puang nabandang penangki. Kipudi sia kipakala abi komi lan allo totemo o puang. Allo malaabi kinay rampun pantan simisaki jo may ongan banuangki sia den tu pira-pira keluarga lan to banuanna sisolakan umpu di umpakala abi komi puang allo main dan totemo. Paranukan o puang natontongkan mikamasay sialami pasakekan. Nalambi mo atun na totemo o puang. Laki bahasa siya laki rangi laki nanung tu kadami. Apa dolo dio may ito puang malakukan mati kalemi. Nasi solak kuasa penamasalo milar rondongkan. Na iya tu kadami laki rangi melo. Kipatongan sia lamendadi arang lan mintu sulapa katuangki. Kure sumanga opuang sadia mo kan laurangi tu kadami. Lansangan na puang Yesu puang pelakbak kasalangki kirampu mati kalemi. Amin. Bunga na pabasan surat madatu. Dialah lama Yesaya pasal 5 angka misa selako pitu. Yesaya pasal 5 ayat misa selako pitu. Kadanna huang. Gelok palak anggoro. Totemo la umpo penani na misa nanian diona pa akaborokku. Gelong na pa kaborokku diona palak anggoro na. Ya tu pa kaborokku den palak anggoro na dao tanete malompo. Mangka mo nakali siya napaserei tumintu batu anna tananni anggoro ballo siya napabendan tumisa lantang petayanan lantangana siya napa tu paparan anggoro lad. Mak peagi-agi bangmi kumua bak tula melo siyai tubua anggoro na.
apa membuah langak mana. Na totemo mintu pak tondokan Yerusalem, sia mintu muane to Yehuda, paloina salu sola paklak anggoroku. Apara tutangku gaurani tu palak anggoroku. Matumba itong kupe agi-agi tu buah anggoro, anna buah langak namanna bang. Ya moto laku pokadangkom wi totemo tu apa laku gauran itu palak anggoroku kumua. Laku lalaki tu rompo durinna anna toloi olo-olo sia laku kakei tu tembokna anna diselesaki. Laku popempangala sia tak duka anna la dipetangkei sia la dibingkung anna duri manna sola ada tuolan kukuan duka tu salebu da anna patodoi uran. Ya tu paalak anggorona puangna mintu makdandan maritik, ya mo tu batina Israel, na ia tu mintu to Yahuda, ya mo mintu tananan na posende. Untayan parenta malambu, apa todoan raraora. Umpe agi kamalamburan, apa kamar kanan nora narampoi. Ya mo tu kadan na puang. Kurre sumanga puang. Pak Basanta mak penduan na. Lamai sura Pilipit talu ayak misa de selako ayak sang puluanan. Ia ke kutolei usura sang komitu apa mangka ku pakilalang komi. Tak ku pemasor ito. Ami ungkan nasai kapatonganan mi. Kanandai komi kalemi. Dio maito dadi asu. Kanandai komi kalemi. Dio maito umpogau kakadakian. Kanandai komi kalemi. Dio mai sunna salah. Belan nakita rite tu umpogau sunna tongan. Kita ritu menomba unturu penanna puang matua. Sia maasatuan tu belanna Kristus Yesus. Sia tang uranuan agantolino. Moy anna aku te maadinduka uranuan itu apa aganna tolino. Ia ke nasangai tau maadin uranuan itu apa agan tolino ontong pisan pitu aku te tu disunna tonna karua moallona dadingku batiin atau Israel dua maito mak suku Benyamin to Ibrani mak gau to Ibrani tongan diona pangalukan sukaran aluk aku misa to Parisi. Diona sura, diona sara to pakarioriona kombongan. Diona kamaloloan tu umpo garonto sukaran aluk. Payan tae sayuangku. Apa ia tu kuporongko na dolona. Ia duka mo kusanga kuporugi belanna Kristus. Tonganna mintuuna kusanga karugian nasang. Belanna kapaisanan diona Kristus Yesus. Puangku undoani tu mintuuna yato. Banang dio riak angku perasai karugian dio mintuuna. Siaku bilang romon nasang. Dikua anna Kristus kuporongko. Sialan kasih turusanna kunipayan kumua tangia kamaloloang ku kalena tu ludio namai tuntunan sukaran aluk sangadina
kamaloloan tete dio kapatonganan na lako Kristus. Ia motu kamaloloan na lu dio mai puang matua umpolalan kapatonganan. Kumua angku maadin untandai sia ia tu kuasa kamalimbangunanna, sia kasih turusanna lan kamaparisanna, angku dipasang rupa diona kematianna. Kubelasi mani ulambi itu kamalimbangunanna diomai tok tomate. Tangia kumua inang kulambi imo baatu sundunmo, apa kupendelai unnolai kubelana duka siamani ulla akai itu apa kubebanangmo nala akai Yesus Kristus. Esang siluranku tak eku sangai kumua kula akai motu ian natu apa inde misa aku pogau kupa boko imo penatu apa lendu mo angku pakarorong kaleku lako apa dio tingayo angku mak dondo lako tu tanda umpe batui tu buah kamarat tasan tu napa ombo petambana puang matua dawa mai tete dio Kristus Yesus. Ia moto pira-pira ki itu mata aka amo sipatu ki lama ina susito na ia ke sengai tanga ami lan misa apa manasa ia duka to tu na pasombo puang matua lako kalemi sama rikumua ia talambiin namo ia duka bangamo ia taturu ia moto tu kadana puang matua. Haleluya. May kumita bendan solanasang di olo na puang matua. Tapi rang itu kadan na puang matua lamay Matius pasala 20 misa. Angka 33 selako patang puluhanan. Matius pasala 20 misa. Angka 33 selako patang puluhanan. Kadan na puang matua susitu nakua. Perangimi tupak pasusian senga misa. Den misa tomakaka mantanan nanggoro. Narompoi tikulao. Nabok kitu pak paran anggoro sia napabendan tu barung malangka misa napa petesanan nilako toma atesan na keede lako tondok senga iya tonna la penggorosan mo na suami tu kaunan na lako tu toma atesan laun nala itu buanda nala kaya imitinde toma atesan tumay kaunan na misa nalonga misa napatay na iya tu misa natumbuy batu na suapole omi tu
kaunan na senga ana. Losong opole na ya tu dolona. Apa na pasusisiat tu dolona. Mak katampakan na anak na muanemi na suala ko tinde tau nakua. Tak enatang ungkasiri siami tinde anakku. Apa ya ton na tiroi tinde toma atesan tuana kana si pa kada minakua. Inde mo tulaum puapai mai komi tapatei tapuapai tu apanna. Nala akai imi na pembuangan ni lamai palak anggoro lako salian napate ya kesa itu puang na palak anggoro la napatumbai tinde toma atesan lako ami tu tahu lako la napasi kita tongan mapaina tinde to kadake an napate sia iya tu palak anggoro napa petesanan pole lako to matesan senga tu tolau sorong nenei tubuan na lako ke pianggorosan mi naku ami Yesu lako tak para kami basai len nilan surah amadatu kumua ia tu batu natibe pande ia bangasiamo mendadi batu petau susi moto napogau puang na ia tu yan na to memangan kepentirota ia moto kuku amati kumua ia tu parentana puang matua la diala dio mai kalemi ana disorong lako bangsa laum pabu utui tubuan la minda to bangarok ko batu ya to laru upuk apa minda naik pin ni batu ya to lama nisak ia to narangi pangulu to mina sia to parisi tu pak pasusian na naisan mi kumua gau na paruai undaka amilalan lamorai untingkan ni apa mataku ulah kotobuda bilan na bilang nabi tobuda tu Yesu na kwa Yesu ya rimau pak tongan tumintu na tumperangi kadan na puang matua sia ungkar itu tui. Salama allo minggu lako kita solanasang tomatuangku sia siulu tu di kamaselan puang Yesu. Manin deto dara Jakarta teku dia dai ma abah satu raya. Pako kuris manga kunai melada. Umpatale kadanna puang matua lendui basatu raya. Salama lako mintuk kombongan jemaat keramat di Jakarta. Silu si atomatuangku tu di kamasilan puang Yesu. Pak Abasanta lamai Matius pasal 20 misang kat talung pulo talu salako patang puluhan. Gereja tora jam Pak Aben misa tema toma atesan tu di kanap pai.
toma atesan yang menggadai. Jadi banyak di Toraja gadai sawah. Di Palopo juga banyak gadai di Tesan. Jadi saya punya sawah, saya kasih ke orang lain garap. Nah itu dia toma Tesan. Jadi ya karena saya butuh uang, dia yang garap. Tapi saya dapat hasil juga ya. Nah silu sia tomatong kusolana sang lan puang Yesu. Ya te perumpamannya te pak pasusiannya te tu lan pak abasan talan Mai Matius nina. Inang payan kumua ya tu cara na puang Yesu nadai mintu tahu ulendui pak pasusian. Na ala dio katuan tanah ala dio kaleta na ne ulelen ni na urungan ni tasa ading kuma wah aku pale ete tu nasanga. Ya, ada mirip-miripnya orang seadan ngomong biasa begitu ya. Wah biasa kalau ada acara ya dulu katanya di Toraja kalau datang babi baru kecil diinjak supaya dibunyi gitu. Oh narang kita ngomong biti teh kecil babinya, tapi kalau besar wah gitu. Lain juga caranya untuk mengingatkan kita bahwa oh ini kecil babi saya, besar babi saya. Ya itu cara Allah yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Pak Pasusian tuh lamai Matius nina kumua ya te palak anggoro palak napasadia puang matua latanai mengkarang latanai nasanga toraya nosok raka sang pulota. Artinya seluruh kehidupan kita, hidup kita, keberadaan kita pakai untuk bekerja. Tetapi jangan lupa pemilik kebun itu tu nampui palak anggur ote saba anak ko lamale pa sumalong malong dolo la lopa lako Jakarta pa na mangka pa corona kusule. Itulah Allah memberikan kesempatan. Na bengki atu mengkarang lantelino la unolai tekatuan la ungkarang itu mintu pengkarangan. Di kuana pabu tua selek lamai tatuo situro pak porayan na puang matua. Payake dadi mito masanang amiki na membuat tu palak membuat tu anggur olendu ya masanang ta. Kukilalai dolu kampung ke masa-masa pecengkian ke kami to mengkendek. Nah sumpojang-pojang mau tahu jauh kajuna apa cengkena wana lendu ya masanang tak di kukuamu te weh angkat nawan de mente kam nala cengke bahasa mengken de komo nina tatsu to sidi to silanan pa simpojang-pojang to mendoke-doke kenan lo lendu ya masanang to simpojang-pojang. Senang sekali ketika kebun anggur itu berbuah. Dan kegembiraan itu dipakai untuk kemuliaan Allah. Tetapi jangan lupa bahwa pemilik kebun anggur itu Allah sendiri. Purana ato omoya. Na pagar keliling mo. Na paaben mo ya kumo inang ala kurondong komi. Aman komi lanun nolay te katuan niya te. Ane suledu kana ado may kampung nakutiro tau lang ang kampung. Taya nama masker. Oh budak-budak tuh masker siagi-agi tuh masker ku bapa ku bagi-bagi mina komi kamu bang mau pandita ma masker sabak tama joko mi Jakarta. Waduh mate na atinde ku ma masker duka kono komi tangkuis samena ke ma masker na. Aku mau ma masker to. Marasan ma masker na masan na abangnya menani ku komi. Wah, nakabore itu ngampuang matua te toraya mi.
Masa nawangnya ma gereja tahu si tamo melo si pa kadamami bang. Kukumbiya ya na sangat pagar keliling, di pagar sekeliling diamankan palaknya to. Nabenki puang matua unole te katuan apa misa tontong lah di kuresu banga langan puang matua lah semanga ki unole te katuan sia lah mendadi ki pengelola yang benar, jujur dan setia. Itulah yang terjadi dalam pembacaan kita Matius tadi. Saudara-saudara, semua kebutuhan disiapkan oleh Tuhan. Mintu tu taparolin nalan lino dan nasang napasa dia puang matua. Tama corona. Pusing itu ngam mikir di komin nala mangapa mikir teh namoy membuni na lang kulkas nang seduka tu corona. Apa pa? Tamo sengana. Ya moto sule ki mak tangga. Ternyata budaya napasa dia puang matua de memang amoy ya. Lo mikir nali lemon. Nih pasti sola welas nih sirang ni maju. Ya diru di kona de matoto. Budak patona pas dia ke pengamat ya mana disiala itu laya mararang. Wah. Malen ala ko pasa. Nasi masuli mo. Natandai nu katin de tama abalu ku mana peran lui. Ku alabang mo sido to. Ma abasa saadan no mo kate. Sido ku bawel aku banana kami mama anak kami. Apo yalah ganna atu. Pisan diampel opura. Ko yo molto le. Pabuda bangnya na pasadiang ke puang matua. Batonan aku mah ta na den lama taku, ta na den lama giang unole te katuan saba inang pura na pasadian sang puang matua tu taparalinna. Apa misa siulu tomatuangku tu di kamaselan puang matua. Napa apetesanan puang matua. Nabengki atu unolai te katuan, nabengki pengkarangan, nabengki atu untanan tananan siam pelihara patuan siam mengkarang jo kantoro ke jo kantoro. Mengkarang lan pala kana puang matua ke jo ke gereja. Diangkaran si turu pak porena puang matua apa nenek kita te untesan ni ungkarang ni ko di karang-karang susi bangamoto asalan dadi apa misa tu mendadi pekutana kumua aku resu mga atongan rakalangan puang matua tetu pamengan na puang matua lako kita atau mendadi susi kita maatesan lan paabasan nina lamay Matius pasal 20 bisa angka maapen 30 talo selako 46 mendadi to maatesan apa musangan natilan basa mangkasa anak ko balala misa dibenin ako kinada adua. Sila nga maro iya. Ya mo to biasa ku tong kuma aku lihat papira nga bongi kedemi acara jo to kawin mana rakaduka mo kan kami mahasiswa saba adikuaka kesempatan te diala pa akan dia nandolo ni parokko. Namang kato na ditutui bo domai na ditolen daka pa akan dianan. Jadi lauk dulu baru nasinya, sesudah itu lauk lagi. Orang lain nggak dapat, giliran makan nggak kasih habis dibuang, disimpan. Tapi ada ibu-ibu yang jago sekali. Lauk tahu ambil, nah letu pakan dianan, nah buku-buku meloy, membawa tas. Tapi kosong tasnya, ya mau dipetama. Namanya den antri pole atau kuma, man baru mau kak makan, nah dolo mau nina. Ya mo tu susi mo to maatesan te misa dikon na kuasay nasangi na ben kesempatan pong mo to pa muray nasang alanala dia ingin menguasai
memilikinya. Bukan bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan mestinya itu ketika ada hal yang dikasih Tuhan, diberikan Allah kepada kita untuk kita kerjakan, kerjakan dengan tulus, dengan tanggung jawab. Dan ketika kita kerjakan, Dia akan memberi buah yang besar dan indah buat hidup kita. Makanya muncul lagu, syukuri apa yang ada. Wah itu. Ya kalau cuma hutan dua kayu, nah den lada katokon na sidik bang, nah den sang nira pada toh tuduku baik. Wah mampi elimu, tak elimu na dikilala itu namang kadibaya. Silu si atau matangku tu di kamasilan puang, to tangun tandai tongan batuan tu, toma atesan. Di ben sangadangkan naalai sangada apa. Ini saja saya kasih. Maunya semua. Waduh betapa rakusnya dia. Tidak mensyukuri apa yang dimiliki, apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena itu ada hal yang penting yang Yesus mau sampaikan dan ajarkan melalui perumpamaan ini kepada kita. Karena itu Allah memilih dan menetapkan bangsa Israel supaya beroleh anugerah. Nakamasaiki puang matua, nabengki kasalamaran. Tak ada dibayar tu kasalamaran, tak ada kan dibayar tu kasalamaran lendu ipundi. Inang nabemiki puang matua tu kasalamaran. Lama aku resumanga miriki laku puang matua kumua inang mibentonga mo kante kasalamaran. Ya tu kasalamaran apa aben ulendui kematian dia tak dio kayu salib usorongan mintu katuanna hidupnya, jiwanya, nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dan bagaimana kita merespon kehadiran Allah, merespon Pak kamasian na puang matua. Laum pebali, laum papayan kumuay nang tomi pasalama atongan mokan puang matua. Bungana, la tontong ki mak kure sumanga, lama susah, lama nyaman, la apa-apa. Tontong ki siumpu puang. Madikom papayan nih, ko lama sandang bang penawanta. Ya ke masaki kito, masandang bang ki. Wah, singa atu Pak Pendeta. Apa ke masaki sinta, masa lama sandang bang ki. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Wah. Wah sakit sekali. Mak kada tahu nang mui, mak kada sang banon tama pa adi sinta, inang sengkeliuki. Terlalu ribut itu tetanggaku di sana. Musiknya terlalu tinggi, nasaki gigiku. Kita tuh pusing. Makanya Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi jemaat yang ada di rumah ingat, dalam masa corona ini kita susah, masuk saliu, gaji selama ini tak normal diterima. Budak mau tuh dipotong mau, dikurangi mau, ya karena di PHK. Tak mau namale mak kepala atau pira belan tak mau tuh kepala alamale, torro miki. To pangsiun man nomor tu lancar le, makanya senang tu toma tua pira aku tiro ko. Wah na sama ngura-uran nanti toma tua. Nah ku anu nomor normal siapa tuh gajing ki pandita ku. Haleluya benda pira. Maksudnya pertama gereja pira supaya persembahan di keramat tetap stabil toh gitu. Panoka duka to manguran no kami kurang mau gading ki pandita pa tontong banget akan kami semangat persembahan. Oh iya me di sana toh. Papayan tandaku resumangan alaku puang matua kumua moirakan nama susah moirakan na corona tontong ma aku resumang alangan puang belan na apa na saadingan kumoinangan na kulampu taruno puang matua te katuan te na saadingan kumoinang na kamase taru ki puang matua moirakan na susah. Sekalipun pahit hidup ini Allah terus ada untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu besar. Apa yang terjadi bagi pemimpin Yahudi
yang menyalahgunakan mandat Allah. Allah memberikan tanggung jawab. Na bemiki tugas pong moto kumoy na lamu pana at amelo tu. Tapi tak karang ameloy. Naku pong moto na mano ko hasil na. Udah ba kamu tuntuk. Na tak mo karang. Laming karang ko. Udah ba kamu palaku lako kaleku tapi tak abang mo aku resumanga. Tak abang mo masambayang. Oh. Kaki masan nang miki itu, dia mengiru-iru ubir siap tuak, nulai adek corona. Nah dia patuduku bay dirarang, lendu masan nang apa? Tak alum dikilai itu indamang kan dibaya. Nah dikan ni parokui tu lada kakatokon na batu lada bara na di paraile morokon na. Masan nang aliu, masa diduli to. Nah ula api rokok tuak sido. Masan nang liuki. Patay ni kilali po ang matua. Masakyo pikir ko opong matua mampadi tambukku. Dan buka tahu napati taruh dia aku mande. Jadi hati-hati le dami budak bang ikan deh. Jadi kurang-kurang itu kami kilala komi kuma piring mak pentalun tu tawan atau mase-mase. Ke kumande komi. Jadi piring pertama piring mi tawami to, piring kedua apa namanya tahu sitongan na to. Jadi mak diet komi tu tuma lompo-lompo na sido. Ya tuma dodong-dodong na agi-agian dukai. Tak kita mi pak budai bang isa ba. Masuli itu apa to temu tak itu seng na leson dai kita pakaian ta. Apa aku mak diet du kamu kuma dodong-dodong sidi saba. Talu sepaku tu bisa ku pake. Ya tu apa tak mo. Ku pama dodong-dodong kali ku bisa mo ku pake saloda misaloda omo. Pako melo-melo toh. Artinya Pak kamasian na puang matua tontong. Misa. Totang untandai patuan di ben sangadangkan nalai sangada apa. Nah to leo motin de apa. Kupure rembasa itu ku bahasa deh. Di ben sangadangkan nala nasang. Betapa rakusnya dan sulit untuk mengucap syukur. Saudara dan saya, kita semua tidak ada bedanya dengan penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan yang mestinya kita bersyukur, kita bersuka cita, kita gembira, kita senang menjalani dan menikmati hidup ini. Bukankah Allah itu sumber berkat dan hidup dan tidak akan membiarkan kita menderita sedemikian? Tetapi jadilah penggarap-penggarap yang bijaksana. Napa abuda-budai tongan mengki puang matua siulu siapa matuangku. Nagaraga ki ilan kamala biranna puang matua. Napatorro ki ilan paalak kamanamanan. Ya mau kusanga do toraya tak mau tahu masker ku kuan nyamuk kenakan nei corona. Tapi aman. Saya diskusi tadi malam ada seorang bapak saya bilang, susi bang to Israel tu raya. Budak kepala batunna. Patontong bang, dukan na kami si buang matua. Di ko maamasker ng kami na kamu bang mo, tangkisan mena. Na kami lamite. Tapi itulah yang terjadi. Artinya kita mengakui bahwa Allah itu baik sekali. Napasakaran sana pasadian nasangki tumintu na diparaluin na lantelino. Mangka to namanin bengki na mandatkan laku kita kuma posarai kelola mite mupuapai. Bayangkan kena tuntu ipuang matua tumintu na. Misa abang siya mo sulu siya pamatuang ko kena ko puang matua no ko baya itu odua. Sosoki moy pira rekening ta inang lapura. Odua saja dibayar di rumah sakit berapa? Tapi begitu kasih Tuhan luar biasa buat kita. Napasadian nasangki, napasakaran nasangki. Tumintu di paraluina. Mangka to nabempole piki kumo posarai mo papai. Dikuan taman tontong masan nang sumpu puang. Ya moto taposara mele tekatuan. Nampabu tu buah melong. Na pemasan nang puang matua.
Mai komisiola nasang tomatuangku, kombongan jo banua, la tontong siumpu ki puang matua mak kuresmanga moiraka antalan kamasusan. Moirakan na masa-masa pandemi corona to temo. Apa dak tamagiang siya mataku belanna. Pura nasang monato puang matua lako kaleta. Iari aku memisa. La tontong ki mak perangi. La tontong ki unturu kada budah. Na pomelona te tondok. Na pomelona te kombongan. Tamisa akada unolai te katuan. Siumpu puang matua. Tontong mak kure sumanga. Na puang mora. Tontong untun luiki empasake ki unolai te katuan. Na benki puang. Amin. Kita masuk dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. O puang, kita andai tu katuang ki kumua. Inang tanggan na akan. Apa misa tulan katuang ki? Tak iki kure sumanga itu mintu nami bengkan puang. Nenek losong patu laki palakuna, losong patu ki porenna, naya tu ki palakuna mati kalemi. Nenek du kata mo ki mengkilala o puang. Ia mo to kure sumanga tu kadami allo yate. Lana ba aruikan sola nasang. Si sola kuasa pena masallo ang kitontong unolet katuan yate si turu pa poreammi anna to temo opuang rampokan mati kalemi mas sambayang sola nasang susitu pas sambayangan tumangka miadaikan sola nasang tunakua. O ambe ki daw suruga, ki palaku na di pakalabi tu sangami, an napatalo tu parentami, an nadadi tu pak poreami lantelino susi daw suruga, bengkan itu silasan na ki kande allo yate, siapa de itu salah budangki, susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki, siada milorang kan diroso, sangadina rinding palakan. Da narandan kan dia tabulitu. Belana kamu tu unampui parenta. Sia kapaan. Sia kamalabiran. Saya lakona. Amin. Pakumi kombongan salo na puang. Taben dan sola nasang. Dio olo na puang. Mekomita pada mengakulan pengakuan kapatonganan rasuli tu nakua ku patongan tu puang matua ambek makuasa puang umpada di langit nalino sia tu Yesus Kristus anak tunggana tu puang ta tu kamatotoran na pinamasalo natambuk ki sia nadadian ni Maria anak darah tumangka umperasai pak adik kapua Pak parentana Pontius Pilatus dia ata mate na dipeliang tama parentah kematian tonna allo mak pentalun tuo sule dio me mintu na tomate kendek langan suruga unisung dio kanan puang matua ambe makuasa na daw mailan la sayum saluna la to tuo la tomate kupatongan tu pena masalo kombongan masalo sia sangulele kasih pulungan na to masalo kadipa dian na kasalan katuan na sule batang kale na katuan saya lakona amin tama adok komo
La usorong ki Korean sumangasa. Kadan na puang tumendadi garonto na usorong penomba. Ya mutu dialalan may Hosea pasal 6 ayat 6. Bila na nakalo penangku tu kamamaliran tangla pemala pangrere. Siya kapaisanan dio na puang matua tangia pemala ditunu upu-upu. May komi taminani lamay anian kombongan sundun rongkokku. Sundun rongkokku ku mendapat Yesus tang melu ku bepuangmu napa pamana nalapana na tanpa baru penaanan sing di batinku ku menari untuk Yesus saya guna sing di batinku ku menari untuk Yesus saya lakonan. Sorongan kali ku pusing nanti lempari akan surga dan yang malaikat rapat tungan kamaran pasang urondongna sing di batinku ku menani untuk Yesus saya lakonan sing di batinku ku menani untuk Yesus saya lakonan. Karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada minggu depan, maka akan saya bacakan formulir untuk akta persiapan perenungan kita di rumah masing-masing mengenai pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan,
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh. Pertama, hendaklah masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya dapat kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadiratnya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang menjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesamanya manusia dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa, saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya, dinasihatkan supaya menegakkan diri daripada perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerahnya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalamnya kita akan berdoa, mendoakan pelayanan sepanjang minggu ini, masa PSBB dengan live streaming, ibadah-ibadah keluarga PWGT, PKBGT, PPGT sekolah minggu melalui Zoom online, kelas katekisasi melalui Zoom online, dan sakramen perjamuan kudus. Dan beberapa berita jemaat yang sakit kita akan doakan. Nyonya Alfrida Kalak Padang berobat jalan, Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yohanes Loto, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, Bapak Julius Bato Sapan, Nyonya Purwani Alik, Bapak Anton Saladan, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Y. Tola, Bapak Daniel Palobo, Jessica Palalung, Ailsa Frederick Sarira, Bapak Darwin Salurante, Bapak Andreas Dare, Bapak Nicholas Mengedidi, Nyonya Maria Payuk, Bapak Petrus Pulung, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Ruru, Bapak Amos Patadungan, Pendeta Amos Patadungan,
Bapak Andreas Garin, Atalia Kimora Mantong. Dan yang berhari ulang tahun, anggota jemaat kita dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Oktober, Nyonya Ripka B. Lebang, Nyonya Oktanita Mika Rantelinggi, Kristina Orpa Apu Lembang, Julius Padali, Miyuki Graciele Tiwa, dan Kristianto Pasapang Batulangi, Elna Belvania Deka, Markus Andre, Revina Rama, Bapak Robert Sandererung, Bapak Cornelius Masuang Rada, Nyonya Erni Mendo, Bapak Obert Saranga, Orlanta Kendenan, Dika Suryani, Delon Oktrinus Remak, Bapak Markus Liling, Nyonya Monika Lebang, Selvina Mentaruk, Diva Oktavia Tangkin, Samuel Putra Rama, dan keberadaan pergumulan-pergumulan keluarga dan kehidupan yang dijalani dalam kehidupan setiap hari jemaat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa syafaat tama sembahyang. Rampokan mati kalemi opuang makure sumanga umpudi siam pakalabi komilan allo maindan totemo allo malaabi kinai umpamisa painangki umpenombai komi opuang kure sumanga allo totemo maadin kanumpudi siam pakalabi komi paranukan lami pasakke tu pudi-pudian kipakendek mati kalemi kamu langgan naik mintu na to opuang siaya tu kadami mang kakirangi kinanung solanasang lami tanan lan painangki opuang si sola kuasa pena masallo deno pa anaya tu kadami mang kakirangi kinanung solanasang lamen dadi balok lan katuangki umpakilalakan kumua kamu mau tupuang unato mintu katuangki sia tontong kan lama kurusumanga amati kalemi untarima sia untingayoi tumintu agan urampoikan ia moto opuang si sola kombongan milan jemaat indete seikan mak kurusumanga lami pasak ke sola nasang kipasambayangan temai mintu kombongan tu lan mintu agan katuan na opuang lan tanan dapo na lami tundui lami pasake na tontong kataku komi puang nalan kamasusan larampo komi puang lan mintu katuan na lami tundui sia lami bukaran lalan untiroi kumua inang payan tu pak kamasya milan katuan na sia pangrondongan mi na tontong untiro maleso tu kumua mintu te katuan yate inang pura monato puang laku pantan si misaki na yatulan kamalaman batang kale belan nasaki lami pasakin hasang tu kombongan tu kisabu sangan na siam baidem patu ta kisabu puang apa mandu mi tandai siam mi tirolan mintu katuan na lami pasak tu pedampi wai sia kande na tarima
sialami perangi duka opuang tu pangandona sola nasangi pantan si misana deno pa nama adin maleke si turu pak poremi puang na tontong pada umpu di siam pakala abi komi makur sumanga belanna kamalekean mang kami ben mi sorong lako pantan si misana. Nayate kami sola nasang opuang la tontong mikulambu taruno kan sola nasang unolay te katuan la biraka unting ngayo ite virus corona apa kipatongan puang kumata eminal lamba akan inang tontong kan mi kambi mi tundui miongan nila mintu allo katuang ki opuang ya moton nata ki mataku sia magiang belan na den tu puang ki puang Yesu untandai mintu katuang ki opuang ma aku resumanga akan si sola teme tomatuang ki siluk ki anak ki tu umpeng kilalay allo kadadian na sia allo nanay mentama tananan dapo pasake sola nasang opuang deno pa nauntiro katuan sia usai letulalan katuan tumangka naola kumua mintu na tomaadin naolay puang matua belanna pangrondongan mi kamu kipalaku mati kalemi la tontong mi kulambu taruno siala mi tundui mi pasake lan mintu agan katuan na tela ditingayo lako den no pa opuang si turu pak poremi tontong laun tarima pak pasake lidio me kalemi kipas sambayangan opuang tumintu pelayanan lana pana atak majelis gereja lan kombongan mi indete denopa na mintu pelayanan yato si sola mintu tim la tim multimedia live streaming Zoom online sia mintu na sia mintu pelayan umpasadia kalena opuang lami pasake na yate memintu alat ki paraluin na ki pakena lami pasake duka opuang deno pa na lendui mintu na to buda taum patongan komi puang sia urangi kadami opuang matua lami pasaka kan sola nasang lan lami pasake kan sola nasang lan pasaka kaleki lamentama perjamuan kudus opuang tunduikan pagarikan puang deno pak kipasadia melo kaleki mentama perjamuan kudus mi namintu tutomeng karang lan paalakmi inde kombongan inde te opuang jemaat keramat tata usaha koster pandita penatua diaken pengurus OIG mintu nah kipas sambayangan lami pasake lan kombongan yate puang nehetu ndaka pengkarangan ndaka zaman lami bukaran lalan sia tumamali lamentama tananan dapo opuang lami patiruan opuang anna maadin ungkanasai kumua ia motetu pak poreami lan naulai lan mintu katuan na yatu siuluki sia kombongan indete tu di PHK pamasan nangipenan na puang matua anna mibukaran lalan unampak pengkarangan zaman baru tu mi pasadian ni opuang dak nama susah patontong lama aku resumanga amati kalemi kipas sambayangan te tomatuang ki tu lammo kamatuan tu pangsiun mo tangki sabu sanganna pantan simisana apa miisan mitiro opuang lan mintu katuan nalang kombongan yate
kipalakuan mati kalemi puang la tontong lami pasake. De nopa nolai te katuan ya te kami te tomangura la napakilala na toro masallo tu mintu pa pakilalana sia laki pake unolai katuan ya te siumpu melo puang matua ki papayan nila mintu katuang ki kumua inang tomi kamasaikan o puang ia moto la tontong mi pasak ke te mintu tomatuang ki pasambayangan te mei anak bati tu mi sorong lako pantan simisana te mei keluarga lan kombongan inde jemaat keramat lami tundui o puang lan pas sikolanna de nopa na melada amelo na berhasil na tontong na kuresumanga imintu solana sang kumua mintu na toma adin na tarima bilan na pa kamasiam mi puang siya mintu pelayanan lan lingkup gereja Toraja lain den na jemaat di Pulau Jawa siya mintu jemaat gereja Toraja la klasis la wilayah la sinode kipas sambayangan opuang la tontong kan mi pasake solana sang kure sumanga na bila namang kamu kan unulai persidangan klasis Pulau Jawa tu di Panak Takjo Batam. Opuang kisorong mati kalemi te pergumulan kisolanasang untingayoi virus corona. Kamu lan tunduikan opuang, kamu lan jagaikan nih, kamu la umpasakekan siala mikulam utaruno kan opuang da akimataku. Belana den tu puang ki puang Yesu tu umpama totokan. Ia motoki sorong mintu mati katuang ki opuang denopa na kamu lampasake kan solanasang ang kibatta unolai te katuan apa tontong kan mak perangi lako to mak parenta tu mintu apa mangka na ato kiolai solanasang mintu masyarakat Indonesia. La birakat puang lan pemerintah kota DKI la birakan di Jakarta Utara sia mintu lan lili na Indonesia lami tunduikan opuang den nopa nama adin tipoli imelo te virus corona. Tondok Toraya kipas sambayangan opuang na tontong lami pasak ke Toraya. Den nopa na mintu keluarga siluki tu dona Toraya la tontong bata umpatongan komi sia umpas untarima pa pasakke dio mekalemi sia lama kure sumanga mintu lan mintu agan katuan na puang o puang matua do suruga pasakke te mintu pamengan na kombongan mi ia tu nasorong na anggota jemaat mi lan kami nomban alloyate lan banam mi indete o puang siaya tu nasorong na mintu keluarga ulendui rekening gereja lami pasak ke solanasang topuang den nopa na ia te mintu pamengan na kombongan dipake melo untata melo te pelayanan lan kombongan indete na pemala abi isangan mi puang na ia to jona pakaleki pantan simisaki mintu kombongan mi puang lami pasake na tontong kikure sumanga kuma mintu na to tamalu dio mai kalemi puang rondongkan lan sang minggu kinayun nolai te katuan yate mitarima te pasambayangan ki opuang dela narampokan mati kalemi umpotete sangan na puang Yesu puang pelabak kasalangki amin. Lata tampak kita kami nombanta allo yate tau pui solanasang mekomi ta bendan solanasang ta menani ta mintu sang keederan unturu puang ta. Kami
kombongan salo na puang, malemo kami umpataru itu katuan pak kamasian na puang. Natontong kami untoy manda tu kadanna tumang kami rangi. Pamanasay tu kamalabiran na puang lan mintu sulapa katuami. Mitarimay tu papasakena puang. Na puang moraung pasake komi sia katirinay komi. Na puang moraung parangi komi lindona sia katuru-turui komi. Na puang moraung patiruang komi lindo masokanna sia pasiria komi kamarampasan. Penekanan Warta Jemaat Minggu 5 Oktober 2020. Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Inel Eka dari Jemaat Bintaro yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga. Disampaikan bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 9.30 WIB akan dilayankan perjamuan kudus secara live streaming. Anggota jemaat mengikuti dari rumah masing-masing. Bagi anggota jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa agar mempersiapkan diri dalam mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tersebut. Rampuran dan namo tuka menom banta, siaupu mo tuka si rampunanta lante allo mangka di basse suru, tu tanai menomba lako puang totu mampata. Mai komuta tontong si pakilala, siang karan, si kadamma, lan puang Yesu, tapudi puang, lamai nanian kombongan, puang matua urondongko. Matua urondongko kasitamu morasule masena Kristus solangko uang matua urondongko anda sintamu sitamu anda tulis sitamu pole sitamu sitamu puang matua urondongko puang matua urondongko nawaniku panina kada Kristus kinalomu puang matua urondongko anda sitamu sitamu anda tulis sitamu pole anda sitamu sitamu puang matua urondongko. Selamat lo minggu puang empat sakit.